Vladika Sava, koji je nakon Danilove smrti 1735. godine došao na čelo Cetinske mitropolije, nije nastavio djelo svojeg prethodnika. Zbog stalnog uzmicanja novog mitropolita i podvlađivanja i Porti i Veneciji, Crna Gora bi kao država samo nazadovala da se nije u vrijeme Savinog stolovanja za vodeću političku poziciju izborio njegov sinovac, mitropolit Vasilije. Za nešto više od 20 godina faktičke vlasti vladika Vasilije otvoreno se konfrontirao s dvije velike sile, Mletačkom republikom i Osmanskim carstvom, a treću, Rusiju, privolio da za tačku oslonca u balkanskoj politici izabere Crnu Goru. I svojim političkim djelovanjem i historiografskim radom jasno je označio granice teritorijalnih aspiracija i programski uobličio ključne državne ciljeve. Nezavisna Crna Gora u srednjovjekovnim okvirima, pod političkim pokroviteljstvom Rusije.